Mireng tabiriba puno mapu Gorbachev na ahan wakta da taram na okchari ngasi su anoba nongmaijing numit ama lakpagan orina mayamna hangbirakkiba wahangsing amadi ibirakpa comment ki oiba video adu pudun lakchari ngasi ki video asi matang asida hojirage video asibu meng tabiriba singna aibu puning thogut bibo ina video asibu like option biramo amadi share to biramo loina video asibu loiba fawtang meng tabiu ngasi ahan bada lakhachariba comment asidi abc ina ibirame bro Gorbachev hi se bro ge asengba minglo hoi adom hangbireiba aigi ming asi asengba aigi ming aduni aigi channel asida hapchariba ming adu aigi asengba spelling ga loina hapchariba ming aduni haina dong yo hang asidi pakhom picture mathangda lakhachariba comment asina sur warek pamna tobirakuni bro android version downgrade kamaina tawduino android version upgrade tawbodagi yam chappe adom ki phone adu da laiba software update lakpagi android version adu update toruba matam de adom ki phone adu da nungai taba thengnabi bataragadi masi downgrade to bike hai bataragadi amuktang adom ki phone adu factory reset toruga yengbiu matam adu da soidana maki adom ki android version adu su mangkhegani haina adom duhang asigi pakhum pijari mathangda lokhachariba comment asina Usman Jain na tobirakpani God bless you bro thagachari adom busu adomna Fazaraba wish pibirakpa loinana thagachagaba video singda lep leitana comment amadi fazaraba nungairaba comment kya tawbiraba kidamakta su aigi maike degi haina halitan thagachaba phongdokchari mathangda lokhachariba comment asina Kukjen na tobirakpani bro MI A2 se paijare ado hojik phau camera se yam phai adu kaigino adomna paibiriba MI A2 hairiba phone asi matam aduda lupa lising kun mak ke manungda leiba camera gi namakta di yamna phaba phone ama oikibani hairiba phone asida yauriba hardware asina maram orga adongi camera gi resolution sing asi senglebani haina thamjage loinana adongi phone adu so anoba software update lakpa taraga su update tawbidana bagi damakta ai mai dagi su suggest tawjari maram di software update tawruba matamda camera gi resolution na chingba sing asi hanthagi gidra haina chingna jaba na maram orga adomda hairiba asi suggest tawjabani mathangda lakhachariba comment asina Satru Wang haina ibirame friend phone si company yamandana ko ngaure under 30k fauda leiba camera resolution khwaidagi sengba phone amta haibiro please hoi adom haibire ba siga chamanana hojikki matamda user sing asi tasingna makidi chamamnaba kaya polongani haina ningjai maramdi phone sing asi makhal makha kya gi price range asida chamanaba specification amadi khaji khara khongdo khungnin tawraga phone kaya chamanaba company singna launch tobuna maram orga leina bagi damakta yengba matamda masi yamna chamamnaba topic ama oire maram aduna haiba si soidana makki thopam thoi loina adomna hangbirei ba lupa lising kunthra phaugi makha da leiba hojiki matamda khwaidagi phaba overall da phaba phone ama haijaba taragadi aina hojik sinajari ba OnePlus Note 2 hairiba phone asi hojik phaugi oina di lupa lising kunthra gi makha da camera gi matang da oiba taraga su performance da oiga su yamna mak phaba phone aduni haina suggest tawjari mathangda lakhachariba comment asina yai phaba yumkhaibam da tawbirakuni bro hojiki matamda iPhone 13 Pro Max ka compare tawba yaba phone se kari lege hojiki matamda iPhone 13 Pro Max asiga compare tawba yaba phone khara haijaba taragadi Samsung Galaxy S21 Ultra amadi asidagi henba flagship phone ka Android ki lairi adubo hairiba Samsung Galaxy S21 Ultra hairiba se yamnamak price range asiga chanaba amadi compare tawba yaba phone amani haina adong diwang asigi pakhum pijari mathangda lakhachariba comment asina tondon chana irek bamna tobirakpuni bro X70 or X70 Pro ge matangda khara haibiro adomna haibire iba X70 series hariba phone sing asi Vivo hariba company asige flagship level da leiba phone sing matani hariba phone ani asige manungda X70 dana triple camera oiba 40 megapixel loinana X70 Pro dana quad camera oiba amadi 50 megapixel ki camera oiba camera gi matang da khara improve oiba loinana battery gi matang da yengu bataraga so 4500 mAh amadi hariba phone ani ma asida 44 watt ki fast charger na chingba yauriba matam asiga chandaraba MediaTek 1200 5G processor yauriba phone sing ngatani haina adongi wahang asigi pakhum pijari mathangda lakhachariba comment asina Rivas kangujamna tawirapuni bro Note 10s bro leige khalle bro gi pakhum ngaije hoi Redmi Note 10s hairiba si lupa lising tramanga gi range leiba apaba phone amani haijabatai hairiba phone asigi unboxing video na chingbasu channel asida hana mangjuna na hapat chakrabani masi camera gi matang da yenglaga su sinaba yaba loina processor gi matang da gaming na tragana atu atu thabak sing su tawba yaba apaba phone amani haina hairiba price range asida thamjari mathangda lakhachariba comment asina Anwar MM na tobirakuni kipeta karamba company fage haibiu bro
कीपैड फोन सिंगी मतंगददी होजिकी मतमदा थोइदोकना कीपैड फोन सिंग असी लॉन्च तौकिद्रे अदुबो नोकिया हाइबा कंपनी असी ममांगैदगी होना होजिक फावबदा अदुमक अफबा यामनमक बिल्ड क्वालिटी चेक्शन साबा फोन अमा ओइरी लोइना होजिकी मतमदसु नोकिया हाइबा कंपनी असिना कीपैड की फोन सिंगसु लॉन्च तौरिबना मरम ओइरगा हाइबा कंपनी असिगी फोन असी अदोमदा सजेस्ट तौजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना nganba NG YouTube haina ibrame bro Redmi Note 10 Pro Max se phabro amta haibiro thank you hoi adom na haibireba Redmi Note 10 Pro Max haiba si lupa lising kun gi makha da leiba camera da yengba taraga su design da yengba taraga su glass back oiba loinana overall quality da yamna mak phaba processor gi matang da oraga su yamna mak phaba phone amani haiba phone asi lupa lising kun gi makha da leiba phaba leiba yaba phone amani haidana su adom da suggest tawjari mathang da lakho chariba comment asina निंथौबा युमनाम तौबिरकनी ब्रो की चैनल से अना पामना ताजे मोइदसु वारी अदुम तौजै मरुप खरनसु खंगे अदो अनसब्सक्राइब हेक तौरमे अना चिंथिनी नोय अइगी जीमेल पाइरिबा फ्रेंड्स दा गेम दो चुमना सानौ अनसब्सक्राइब तौनो अनिरक सुरबनी अइ सावरकपा सोइररोय नो ब्रो वारौबिबा यादे अइगी से जीमेल से खक्त ओइबैने अदुगा गेम सु यामना लिंक तौरुबा पेले निथौबा युमनाम हाइबिरेबसे महाकी जीमेल अकाउंट असिदगी महाकी मरुप कया नसु जीमेल अकाउंट अदु सिनरगा गेम सानबा लोइना हाइरिबा जीमेल असिदा लॉक तौरगा लेबना मरम ओइरगांदा मरक मरकता चैनल से अनसब्सक्राइब तौरमदा माना नुंगाइतबा पोकपुदुगी मतंगदा फोंदोपिरकनी अदोमबु थागचरी चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिबा अदोमगी मरुप मपांगसिंगदा चैनल असिगी वीडियो अमदि चैनल असिबु शेयर तौबिबैदमक्तसु तौबिमल खंगबो चरी लोइना अदोमना येंबिरिबा वीडियो सिंग असिसु अदोमगी फ्रेंड सर्कल दा शेयर तौबिनबगिदमक्तसु अमुखना नोलुक्सबगा लोइना आइगी माइकैदगिसु थागचबा फोंदोक्सरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना YM Azharuddin hain ibirame bro Redmi Note 10 Pro Max ka iPhone 11 ka karambana leiba yai adomna haibireba phone ani asidi comparison tawba yadaba aduki matik price range si khenagre haijabatai Redmi Note 10 Pro Max haiba asidi lupa lising kun gi range ta leiba aduga iPhone 11 Pro ka haiba asina lupa lising yankhai dagina yankhai gi mathak ta leiba adumba phone oikibana camera gi matang da bu oirba taraga su specification hingda oirba taraga su aduki matik khenakibana adom gi budget ki manung da leiba taraga di iPhone oina leibibana adom gi namakta yamna mak phagani haina अदोंगी वहां असिगी पाखोम पिजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना BK सलाम हाइनि बिरमे गेमिंग की फोन से करमना हेना फगनी गेमिंग की फोन असी अदोमना गंबिबा तारगदी Asus के ROG हाइरिबा असी अदोंगी बजेट रेंज ता लेबा तारगदी हाइरिबा फोन सिंग असी गेम की दमक्तगदी यामना मक फबा फोन सिंग गाक्तनी अदुबो अदोंगी बजेट रेंज अदुना 25 तगिना 30k फाउगे मनुदा लेबा ओइबा तारगदी Poco F3 GT गुम्बा फोन सिंग देबी बाय लोइना लाक्तदोरिबा मार्च था फाउबदा Poco F4 GT सु सोइनमकी इंडिया दा लॉन्च तौरगनी हाइना ताबा फंगली मरम अदुना अदोमना मतम खरदा गाइबी तारगदी यामना मक फबा बजेट रेंज ता लेबा गेमिंग फोन सु उबा फंगनी हाइना अदोमगी वहां असिगी पाखोम पिजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना SM luang to birakuni Poco F3 SE kayamuk leige bro adom na hangbireba Poco F3 haiba phone asi chawrakna lupa lising kun manga dagina kunthra faugi range ta launch tawgadaba phone amani adubo haiba phone asi company gi micro gi mangjona na confirm tawkrabani haiba phone asi India da launch tawroi haiduna adom na haiba phone asi leina mugita mukta yengbiram bataraga asigi mahuta Poco F3 GT gumba phone yengbibana hena adom gi tamukta kudong chagani haina tamjari मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना मिरेकल बीटी न तौबिरकनी याम्बा Redmi Note 11 series की फोन सिंग अमुक्ता रिव्यू तौबिरो मोबाइल याउद्रसु फोन दो फोटो ओइरसु 11 Pro दो लेगे खल्ले कमाइना तौगे खंगनिंगदना तौजबनी होय अदोम हाइबिरेबा Redmi Note 11 की series के फोन सिंग असिगी मतांग दसु सोइदनमकी वीडियो सेमनबा होनजरके मतम खरदंग वारबसु वाना गाइबिनबगिदमक्ता नलुकचरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना मैतै हाइना इबिरमे Samsung Galaxy M51 हाइगदबा माले M51 का M52 का Samsung का अनि से सिनबा करमना नुंगाइगनी ब्रो अदोमना हाइबिरेबा फोन अनि असिदा यावरिबा प्रोसेसर असिदि चपमानबा Snapdragon 730G प्रोसेसर ngakhtani adubo Samsung Galaxy M51 dana battery asi 7000 mAh battery oiba aduga M52 dana improve oiba camera yawbana maram oiraga adomgi sinaba asi camera gi namaktara natragana yamnamak long lasting oiba battery pambiba taragana M51 lebi be aduga overall performance ta khara khajik henba phone yingbiram bataraga di M52 lebi bana adomgi tamakta hena phagani haina wang asik pa khum pijari mathangda lafo chariba comment asina
नाउ इंथौजम हाइन इबिरमे ब्रो प्रिंटर की मतंग दा अमुक्ता सेंबिरकपा यागद्रा होय मतम की मतुंग इना प्रिंटर ता नतना अतोपा IoT डिवाइस सिंग मतंग दसु सोइदनमकी वीडियो सेमजगे हाइदुना निंगजरी मतम खरदंग हाइरिबा पोलम सिंग असी एफोर्ड तोबु ngumdaba बजेट रेंज की वांगबदा लेबा नत्रगना खुदोंग चादब खरा लेबना मरम ओरगा वीडियो सेम ngumjadabani matam खरदंग आइव्यू सोइदनमकी मखल मखा क्या की पोलम सिंग अनबॉक्सिंग अमदि रिव्यू न सिंग वीडियो सिंग चैनल असिदा उबो फंगबिगनी हाइना थमजरी मथंग दा लखोचरिबा कमेंट असिना मोम्बी खुमन तोबिरकनी Oppo Reno 7 series की वीडियो अमता सेमबिरो अदोमना हाइबिरेबा Oppo Reno 7 series की मतंग असिदि मंगजौनना वीडियो सेमदुना चैनल असिदा हाकोचख्रबनी अदोमना थेंगनाबिदबा ओइरंबा याय चैनल असिगी पेज ता संबिदुना वीडियो सिंग अदु सेलेक्ट तोबिरगा सोइदनमकी थिबिबा मतमदा Oppo Reno 7 की वीडियो सोइदनमकी उबा फंगबिगनी चैनल असिदा चंगदुना येंबियु हाइदुना अदोमदा नोलोकचरी मथंग दा लखोचरिबा कमेंट असिना हाउबिजम सुरसना तोबिरकनी ब्रो आईफोन मदरबोर्ड लेबे याबा अमता हाइबिरो अदोमना आईफोन की मदरबोर्ड लेबे याबा ऑनलाइन अदुगुंबा वेबसाइट कुंबा थिबिबा तारगदि इंडिया मार्ट हाइरिबा वेबसाइट असिदा सोइदनमकी उबा फंगबिगनी हाइना निंजै आईफोन की मदरबोर्ड असी मरक मरकता Amazon गुंबदसु उबा फंगे अदुबो अयाम मतमदा आउट ऑफ स्टॉक लेबना मरम ओइरगा अदोमगिदमकता इंडिया मार्ट ना सोइदनमकी हेना फगनी हाइना लवहांग असी पाको पिजरी मथंग दा लखोचरिबा कमेंट असिना मालै लाकपा हाइने इब्रामे ब्रो यूज फोन दा अखोई स्वाइदा याम तांगे अदुगा अतोपा दिल्ली गुंबदना याम होना फंगिसे कमाई तोबुनो फेक ओइगद्रा आईफोन दसु होजिक्ति फेक याम थोकले असिगी मतंग दा खितंग हाइबिरो होय अदुम हाइबिरेबसी यूज फोन की मतंग दा अखोई स्वाइदना ममल खरा तांगी हाइबसी आइसु याजनिंगी मरमदि अखोई स्वाइदा लेरिबा यूजर्स असी अदुकी मतिक लिकबा लोइनना फोन सिंग असी पाइखरगा यामना थुने एक्सचेंज तोबगी पॉलिसी असी अखोई स्वाइदा क्या उबा फंगदे अदुबु दिल्ली गुंबा तो अचो मेट्रोपॉलिटन सिटी सिंगदि यूज फोन सिंग असी मखल मखागी त्यागी फोन सिंग असी सोइदनमकी उबा फंगदिगनी मसी अफबा मखलगी फोन सिंगसु यावी लोइनना आईफोन की मतंग दा यंगजबा तारगदि आईफोन हाइरिबा कंपनी असिदा ना सारिबा फोन सिंग असी अदुकी मतिक तांगबा फ्लैगशिप लेवल की फोन सिंग ओइबना डुप्लीकेट कंपनी क्या ना सु डुप्लीकेट सारगा पैसा तानबा तौबा यावदबा नते अदुना हाइरिबा सिंग असी मरक मरकता फेक ओइबा आईफोन सु यावी अदोमना लेबिनबगी दमकता यंगबिबा तारगदि यामना फजना इन्वेस्टिगेशन तौरगा असिंगबा फोन नि हाइबदु खंगलबा मतुंगदा लेबिबना अदोमनि दमकता हेना फगनी हाइना सजेस्ट तौजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना चोंगबा सरांगथेमना तोबिरकपनी याम नुंगाइरकांदा हेक्ता लोइसिनकी अदुना वीडियो खरा सांगना सेम्बियो अदो मरो इंडिया की ओइनदी Vivo, Oppo, Realme, Samsung, OnePlus, Xiaomi etc कया सिनरी अदुबो डेवलप ओइरिबा यूरोप कंट्री सिंगदा खरंबा ब्रांड की मोबाइल सिनबगे अदोमना हंबिरेबसी यामनमक इंटरेस्टिंग ओइबा कमेंट अमनी हाइजबताई होय अदोमना हाइबिरकपी मतुंग इना वीडियो सिंग असिसु अदोमना हंबिरेबा अमदी मयामना हंबिरेबा कमेंट सिंग लोइनमक लखोचरगा सांगना सेमनबसु होनजरके अदुबो अदोमगी वांग असिगी पाखुम हाइजबा तारगदि यूरोप कुंबा डेवलप ओइरबा कंट्री सिंगदसु अखोइगी इंडिया दा सिनरिबा Vivo, Oppo नत्रगना मखल मखा क्या की कंपनी सिंग असि सिनजै हाइजबताई मरमदि Realme हाइरिबा कंपनी लोइना Samsung अतोपतपो कंपनी क्या की मोबाइल फोन सिंगसु यूरोप से लॉन्च तौबगी पाव सोइदनमक किताबा फंगबिरमगनी अमदि अतांगबा कंपनी iPhone गुंबा Samsung गुंबसु अदुम लोइनमक सिनबा ngakतनि अदुना मखल मखा क्या की फोन सिंग असि डेवलप ओइरबा कंट्री सिंगदसु सिनरी हाइना थमजगे मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना प्रेमजीत मुतुमना तौबिरकपनी ब्रो की वीडियो खुदिंग लोइना येंगी मखा तानसु येंकिनी ब्रो की लाइक थागचरी ममांग चता थागचकिबा वीडियो सिंग लेप लेतना येंगिबा तुंगदा लाकदबा वीडियो सिंगबसु येंबिगनी अमदि पुनिंग थगरबिबगा लोइना लाइक तौबिरकपा एगिदमक्ता यामनमक नुंगाइजबा वाफम अमनी लोइना एगी माइकेदगी तौबिमल खंगबसु चेरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना ब्लोंडिस मेटेना तौबरकपने ब्रो हुआवाई फोन सि करिगिनो बैन तौरिसि फोन दी याम फै हाई अदो सोमदा अतै लाक्ट्रे सि खंगनिंगे खंगलदी अमता हाइबिरो मरम खंगनिंगे ब्रो अदुगा हंदक थोकलिबा पोबा फोन सि करंबा करी करी यावबगी खंगनिंगे अदोमना हंगिरैबा हानबदा हंगिरैबा हुआवाई हाइरिबा कंपनी असि इंडिया दगी बैन तौखरबा कंपनी अमनी मरम अदुना इंडिया दा अनोबा फोन सिंग उबा फंगिदबनी इंडिया दगी बैन तौखिबसिगी मरम हाइजबा तारगदी हाइरिबा कंपनी असिना यूजर सिंगी डाटा असि कलेक्ट तौरबा मतुंगदा चाइना की सर्वर दा थाई हाइबगी प्रॉब्लम कया ताबा फंगलकपदगी इंडिया गवर्नमेंट हाइरिबा कंपनी असि बैन तौखिबनी लोइनना फोन सिंग दनतना कंपनी असिना साबा अतोपा पोटलम कया सु इंडिया दा बैन तौखिबना उबा फंगिदबनी लोइनना अदोमना मखाता हंगिरैबा पोवा हाइरिबा फोन असि यानम फबा बजेट लेवल दा लेबा टेक्नो हाइरिबा कंपनी असिगे टेक्नो पोवा हाइरिबा फोन सिंग अदुनी टेक्नो पोवा 1 अमसुंग 1 2 न चिंगबा फोन सिंग लॉन्च तौखरबनी अदोमना पार्टिकुलर ओइबा करंबा फोन पाबिबनो हाइबदु सोइदनमकी कमेंट तौबिरकनी हाइना निंजै हाइरिबा फोन अदुगी मतंगदा अकुबा मरोल मथंगी वीडियो दा सोइदनमकी हाइनाबा होनजगे
मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना लियासन फोटोग्राफी न तोबिरपुनी निकॉन Z6 का कैनन R गा करमना फगनी अदोमना हाइबिरेबा कैमरा अनि असिगी मनुंगददी कैनन R न सोइदनम की हेना फगनी हाइज बताइ मरमदि हाइरिबा कैमरा असिना 32 मेगापिक्सल गी अदुगुंबा कैमरा ओइबा लोइनाना अतोपा फोन निकॉन गी Z6 तना 25 मेगापिक्सल गी कैमरा ओइबा नमरम ओइरगा सोइदनम की खजिक्ता ओइरबसु रिजोल्यूशन दा हेंगलकनी खजदना हाइजबनी अदुबो लेमौरिबा अतोपा फीचर सिंगददी अनिमक चाप मानबा कैमरा सिंगाक्तनी अदोंगी बजेट फ्रेंड्स की मतुंगिना लेबदा अफबा कैमरा ngakani haina suggest tawjari mathangda lakhotchariba comment asina anand waikhom na tawbirakpani tablet ki video ama sembiro hoi adom na pambiba amadi mayam na pambibu ki matung na tablet na tana atopa topa no device singi soidana ki video sem na ba honna jarke haidana adom ge comment asigi su pakhum pijani mathangda lakhotchariba comment asina Dolen bro paunam na tawbirakpani bro Vivo X70 Pro ga OnePlus 9 RT ga karamana fage masi adom gi sinabagi makha pole haijabatai adom na camera gi damakta yamna phaba phone ni biram bataraga di phone ani asigi manungda Vivo X70 Pro soidamaki camera gi matang dadi phaba phone ama oigani aduga adom na overall performance ta experience ta user experience amadi software gi matang da phaba phone pambiram bataraga di OnePlus 9 RT asi yamna phaba phone amani aduna adom gi sinabagi requirement gi matung ina haiba phone ani asi manungda am hekta leibe aba phone amani haina suggest tawjari mathangda lakhotchariba comment asina boss naudem na tobirapuni matam kuina mayamgi seba tawba ngambo oibyo hoi thagachari adomna bibiraiba wish asigi matung inasu matam kuina mayamgi apam pamda loinana mayamna pambiriba video kya semma ngamnaba honajage mayamgi support aduta bu khorang ngaijari haiduna agi maikai dige khonglokchari mathangda lakhotchariba comment asina Rahul Saikhom na tobirapuni yamba Samsung M52 5G matangda amadi magi camera details su haibiro hojiki matamda sanaba oigadra rugi reply pibira adi nungaijagani thank you hoi adomna hangbiraiba Samsung A52 haiba si hojiki matamga chanariba camera gi matangda yengba targa su yamna mak phaba 64 megapixel na chingba camera yawiba phaba phone amani haijabatai haiba phone asigi matangda su mamangi comment amada pakhum pijakrabani adomna haiba phone asi hojiki matamda leigi haiduna yengbiramba taragadi masi phaba leibe yaba phone amani haina egi maikai de su suggest tawjari mathangda lakhotchariba comment asina ibom chak hangembam na tobirapuni Vivo V23 I want to buy support please hoi adom na haibiriba Vivo V23 hairiba si yamna muk phaba leibe yaba phone amani hairiba phone asigi matangda Vivo V23 amadi Vivo V23 Pro gi matangda su video semdura mamang thakot chakrabani loinana Vivo V23 versus OnePlus Nord 2 na chingbagi video su channel asida hakot chakrabani hairiba video sing adu yengbima matamda soidana maki phone asigi matangda akupa details khangbeng gani haina adomda adongi matangda suggest tawjari mathangda lakhotchariba comment asina Rakesh mayeng bamna tobirapuni bro Motorola H20 Pro ga Mi11X kaje karambana hena fagadage loinana hairiba asika chap manana makhatana naubana stobire bro Motorola H20 Pro ga Mi11X kaje karambana hena fagani haidra hairiba makoi ani na hangbiraiba comment asigi pakum haijabataragadi Motorola H20 Pro hairiba asina Mi11X tagi di yamna ka hena fagre haijabatai processor gi matangda camera gi matangda battery gi matangda fast charger da bu oiba taraga su loina software gi matangda yengba taraga su Motorola gi phone asina adugi matik khen kibana maram oirga haim phone ani asigi manungda adomna ama leina wi damakta yengbiramba taragadi Moto H20 Pro asi soi soidana leibe yaba phone amani haina pakhum pijari mathangda lakhotchariba comment asina Vikram Yurembam na tobirakpani bro Redmi Note 11S se gaming da natana atay da su nungaiba oigadra hoi adomna haibiriba phone asi rupa 15,000 dagina kun phawgi manungda range ta legedaba phone amani haiba phone asi gaming ta natana camera gi matangda natragana overall design na chingbada su yamna muk phaba adumba sinaba yaba nungaiba apha phone ama oigani haina domda suggest tawjari mathangda lakhotchariba comment asina athoibana tobirapuni bro Redmi Note 11S se 5G oigadra adomna hangbiraiba Redmi Note 11S hairiba si 5G phone natte adomna 5G oiba phone leibinabagi damakta yengbiramba oiba taragadi hairiba price range asida afa phone kaya 5G support tawa uba phangbigani haina adomgi wang asigi paukhumsu pijari mathangda lakhotchariba comment asina aslam haina ibirame bro Redmi 9A ga Oppo A1K ga se compare tawbada karambana kengani masi aigi wakhalon dadi Redmi hariba company ansina soidana maki processor ki matangda khara hen bana loina adom sinaba matamda nungaiba phone soidana maki oigani haina ningjai maramdi hariba phone sing asi yamna mak entry level da leiba aduma phone sing aktani adubo entry level phone sing matangda di Xiaomi hariba company asi yamna mak phaba phone ama oibana maram oirga soidana maki Xiaomi ki phone asina hengani haiduna adom gi wahang asi ki pa khum pijari
ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ MI 10i ꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜ ꯚꯔꯖꯟ 12.05 ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯂꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ MI UI 13 launch ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ MI ꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯐꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ MI UI 13 ꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯂꯒ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯕꯤꯇꯥ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯡ ꯂꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯖꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯕꯤꯜ ꯃꯨꯟꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯒꯦꯃꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ 17K ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯕ꯭ꯔോ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 13,000 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈꯤꯕ Motorola G40 Fusion ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯒꯦꯃꯤꯡꯅꯅꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ MI 10T ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯗꯤ 23 ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ Snapdragon 865 5G ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ 1 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯐꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯋꯥꯆ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯨ ꯀꯁꯇꯃꯔ B2C ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯇꯔꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ngasi video asida hangbirakiba comment amadi nungai raba comment kya tawbirakiba mayam punamakpusu aigi maikherigi haingai leitana thagachaba phongdokjari loinana adomna khangbiningbba mobile singi matangda technology ga mari lenaba ohang kya leibiba taragasu ngasi video gi comment section da sungsoi soidana ibiramu loinana channel asida pibiningba suggestion leiba taragasu ngasi video gi comment section da sungsoi soidana ibiramu mayamna hangbirakpa amadi ibirakpa comment singa loinana anoba video ama puduna laknaba honajage ngasi gi oinadi video asi matang asida losinjari tungda anoba video amada amuk thengnarasi matam adu phawgi damakta di mayam punamakti gi kaina bagi athang nijari